UPI kaltlanga ATM booth atanga paisa lak chhuah dan naman sayang he tilaya hian UPI QR cash ti hi omta hei hi kan click anga chuan lak chhuah zat tur amount na ron ziak ta de 500 lo tiang 500 continue anianga tihian please wait ain tia QR code aron lang ta ni he QR code hi iphone a gpay kha tihian you open anga he la ya QR code scan na tur kha tihian kan scan don ta ni he automatically 500 aron langa withdraw anianga chuan continue chumi tihian he la hian continue alo om thung ta kan continue wanga tian transaction process heta po collect ya cash an tia chuan paisa kha noi tang ron shop mai don ni hei ti khan ron shop ta mai ni chu cheng zanga kan la shop ke al sam khop mai ATM kan nei lo po a gpay atanga ATM buta paisa lak chhuah dan ani